Assalamu alaikum, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз Баяман Батыр базарындабыз. Кадамжай районуна караштуу аптанын жума күнү болот. Дыйкан базарына караңыздар. Абдан чоң базар, кызыктуу базар. Ол жерде вот Кадыр акем турат мына. Адашпай ушул жерде мош кишиден да соода кылыңыздар. Нар жакта тушта турбайбы? Ошол жактан алып туруп мына. Кызыктар, жүрүңүздөр. Nereye kızıklardı bardığın tartıp körgözüp ketebиз. Kıska jarnamabızdan keyin. Катталуучулар, бул жарнамабыз өтө чоң жарымы чайхана, жарымы үй жөнүндө болот, 10 сотук жери менен. Мен азыр Баткен облусунун Кадамжай районунун Актурпак айыл аймагында турамын. Актилек айылындачы. Мына бул жагы торговойго жакын жерде. Ушул жерде көрдүңүздөр мына ушул чайхана, жарымы үй, 10 сотук жери менен сатылат. Жүрүңүздөр сиздерге бат-баттан көргөзүп кетейин. Ушул жери чоң, бул жерде көптөгөн мисалы тойканалар деле кылып койсоңуздар болот келечекте. Мына ушундай ар бир кабинкасы ушундай болуп бүткөн. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 кабинасы бар. Документ кызыл китептерине көргөзүп коеюн. Мынакей вот кызыл китептери дагы бүт бар документтери, бардыгы жайында. Ошондой эле 4 сотиги коммерческий, 6 сотиги вот үй салып жашаганга болот. Бул жагы да гүлдөр эгилген, бул жагы болсо багы, ошол үйгө чейинчи. Бул жагын дагы сиздерге сөзсүз көргөзүп кетели. Паровой отоплениялар курулган, үйдүн ичине бир көрүңүздөр, мына потолоктору дагы бүт сонун болуп жасалгалаган. Андан кийин бизге эң биринчи ушул нерсеси керек. Мына душ, условиялары бүт бардыгы бар курулган, арестондору бар. Андан кийин бул жагына өтөбүз. Бул жагына дагы 4 бөлмөсү бар. Эшикти сразу жабайын, анткени бул жакта кондиционер иштеп жатат. Бул дагы ички бөлмөсү, мына бүт бардыгы курулган. Толук видеосу биздин ушул каналыбызда бар. Кирип көрсөңүздөр болот. Баасы 8 миллион сом кеми бар. Жалат болбостон чалып, соодалашып сүйлөшөсүздөр. Мына көрдүңүздөр, төмөндөгү телефон номер көрсөтүлгөн. Ошол номерге чалып, байланышып, кимге жакса алып коюңуздар. Толук видеосу ушу каналда бар. Катталыңыздар бизге, алыңыздар, көрүңүздөр. Көптөн бери бул базарга келе элек болчу. Ар дайым ушул жерге бир Баткендик байкебиз кеп, жумурткалар сатат. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Иштер жакшыбы? Ден соолуктар жакшыбы? Жакшы өзүңөр. Биз сизди алып коелеп келдик да мына. Тукумдар алып келдиңиз ан. 180 сом арзандап коюпсуздар а? Киласыга карайт да. Киласыгабы? Ести бар. Аха. Ес один, алка ес бар. Багы. Ар бир үчтүгүндө килограмм болот экен да? Да, ну бир кылдым эмнеге туурбейт тооктор? Айтпайсызбы? Январ, декабрдан биягда тооктор. Сентябрда тооктор. 2 жыл, 1,5 жылдан аш. Уйга окшоп эле баг кунажындар кичинекейирээк торпок турса, тооктор чоңураак кылганда кылып. Жакшы. Иштериңиз жакшыбы? Макул, ушу байке мына туштан келе бересиздер, мына эң ишеничтүү жакшы жумурткалар сизге тап келет. Бужум, бужум. Бир күн чакырыңыз, барайлы. Береке печат. Кудай кааласа, береке печатта береке мына. Береке деп турат мына. Жеңешке дагы мына аябай сизге. Азамат мына сизге качпай, зор да жеңешке дагы. Так. Ай, амма өтүп кетсем болорму десе, бисмиллахиррахманиррахим. Гүлөстөр чыгыптыр мына, шынтип карап туруп. Осип көрөбүз, мына караңыздар мына. Аябай берешен да бул жердин сатуучулары дагы. Разы болсын эми. Мына кийинкиси болсо, кийинкиси. Ассаламу алейкум. Мына. Мына аксакалдагы аябай жакшы ишеничтүү. Кандайсыз? Ден соолуктар жакшыбы? Картошкалар сабиздерди сатат. Сасаңыздар өздөрү жүгүрүп пишип кетет да. Дыйкан базарыга дагы көптөн бери келбей деңиздер. Мына карасаңыздар эми. Базар берекелүү да. Кандай эже? Перчаткин чечпең, перчаткин ана. Жакшыбысыз мына эжеме учурашып коелу, уялат эжем дагы. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Бир мындай кыздык коелу дедик да. Көптөн бери өтпөй. Бул жакка көптөгөн адамдар келе элек экен. Жүрүңүздөр, нар жагы менен жүрөбүз эми. Кана айгүл эжем кебедиби? Мынакей. Жүрүңүздөр, мени менен чогуу жүрсөңүздөр. Мына да кызыктарды көрөсүздөр, мына көрдүңүздөрбү?
Ah, çıtı mazza da. Ulan kaça kilogramı? Bismillahirrahmanirrahim de buna. Cep körevering degeni bizde bazarda öte sonunda. Bar balınız araca. Kilos 15 dediniz mi? 1 kilogramı var. Biroq qimmatda olib jengizlar ama işte adam içinde kurtlarını öldürüp bayağı arıq mağa oxşab semir albay жүрген adamlar. To'lab jengizlar. Pomidorlar, bananlar. Qanchadan badırın pomidorlar? Pomidorlar daim qimmatroq. Badırın 50 so'mdan ekan mana. Bozor ko'rdingizlar. Assalomu alaykum. Maka. Konteynerga solib so'ning qilib qo'yibdi. Buna gilaslar kelibdi. Assalomu alaykum. Amaki qandaysiz? Den-sog'liklar yaxshimi? Assalomu alaykum. Amakilar yaxshimisiz? Ana, qanchadan bo'ldi gilaslar? Gilaslar 100 so'm sotilyapti. Bahor gullar. Jonliq. Mayskida bular. Bular mayskilar, mana. Qaqib yuraveraymi ichkari? Okey. Ko'rsatayversin. Qo'ying bu yerda turgan, jeb qo'yaman. Bu kundi to'sish o'tadi mana. Kundi. Bul жақты qarangizlar, mana qiziqtardi. Voy mana. Kelingizlar, eng sveji badırыңдар. Qanchadan bo'ldi badırыңдар eje? Pomidorcha? Canlı svet düştü mana. Anaga mana aka. Anaga mana tartib qo'yadi. Hamyon naq diyqonim. Aşakan tanib olingizlar mana. Qana berishlik beringchi bunday. Jeb ko'ring, ukaman. Bismillahirrahmanirrahim. Hamyonni toza mesli badırına. Anaga mana. Bismillahirrahmanirrahim. Qana. Ko'raylikchi. 2 kilo. Ha. 200 so'm ber, tag'in bitta 100 so'm. Mana eje zag'ali berdi mana. Hep qalın mana. Ana olsun. Mana badırın sveji, oltari. Bu yoqqa kelingizlar deb qolaymi? Qatib baqiraverdim chuda. Chaqirib shu choqtar. Olsun. 5 so'm mana. To'langiz reklama qilib qo'yam deb qolayim, tomosha. Pomidor qancha dedingiz aja? 120 so'm, 130 so'm mana. Shundab davomli ekan mana. 5 so'm eje 6 oliqdan toza badırına eje. Bor bo'lingizlar. Kelgan eje sveji. Tak. Mana qaravaysizlar bu. Iki telefondan aldı reklama qilib beraman shakamni, qarangizlar mana. Prosta men ultrada yaxshiroq chiqadi videochi. Mana. Salamatsыздарбы барыңыздарга? Биз Баяман Батыр базарынын Дыйкан базарындабыз. Мо байкем жакшылап таанып алыңыздар мына. Мына, көрдүңүздөр, жүзүн көргөзүп коеюн. Свежий бадырыңдар келди мына. Таза, вообще бадыр. 40 сомдон дедиңиз, а? Бадыр. 45 сомдон. Помидор? Топта 42. Мына акчалардагы чачырап жатат мына. 120, 130 мына. Хамтям көрсөтүп коесуң. Кана? 110дан бери 2 кило. Сандык. Ha, мына сандык. Бардык акчалар бул жакка түшүп атат мына, караңыздар. Гиластар пишти, караңыздар. Бадырыңдар жепинде экен мына. Двойной тартып жүрөбүз мына видеолорду мына. Караңыздар. Дыйкан базары. Şu bazara kesеңіздер öyle берекелүү базарда, öyle деген эмес эми. Жакшы берекелүү базар. Biz Баяман Батыр базарынын Дыйкан базарына келдик мына. Бадырыңды жедим осуйду. Аралаштырып мына. Жетишпей калды мына байке. Өзүнүн коргонудан эгип кептир мына бадырыңды. Эң свежий кылып. Бадырың 45 сом килограммы, помидор 120 сомдон 130 сом. Башка жерде 150 сом деп сатып атат мына. Жетишпей калды. Гүластар чыкты. Onu bergen mınaka. Sonum болуп. Aka qançamdıq? Дагы 100 сомдон экен. Мына. Assalamu alaykum taga, qandayсыз мына? Хаттар мына şu кишилерден ала бересиздер мына. Видеодон коркпады жебиз. Бар да азыр келем. Болду, тартып үйдөн кирем. Assalamu alaykum. Эң жакшы класста.
İşleringizler жақшыбы? Ассалаумағалейкум. Қандайсыздар? Ассалаумағалейкум. Мына хаттар, таныштар қараңыздар. Мына біреусін реклама қылсам, барын тартыш керек мына қараңыздар. Қысқасы келіп, кемесінің жүзі жақсы ала өресіздер. Ассалаумағалейкум. Мына қажака бар мына. Қандайсыз? Денсаулықтар жақшыбы? Іштер жақшыбы? Түзіксіз? Қалай? Ассалаумағалейкум. Бош емес екен, а? Ассалаумағалейкум. Мына бүттілі таныштар. Күріш алайын деп келдіңіз бе? Aşçıyı verirse. Nasılsın? İşleriniz yaxşı mı? Vaptır maqul. Assalamualaikum. Mana görüştürdün. Güçlü görüştür satmışlar göz mana. Var bolыңыздар. Assalamualaikum dep mana ke. Ke qoldu bering, şaşıp qaldı mana boy. İşleriniz yaxşı mı? Tüzükmisiz, tinchmisiz? Yaxşı, rahmat. Tayyoringizlar. Qanday derece yaxşısızlar? Assalamualaikum. Mana ke büt tanışlar da uyalat. Onday qo'yingizlar de. Assalamualaikum de. Tanısın de. İşleringizler yaxshimi? Tinchmisizlar? İşler yaxshimi? Keldingizlar bozorga. Eng kuchli guruchingiz qaysi hozir? Namozim hozircha. Devzire, ha? Jaydari qancha bo'lib o'tadi? 280, 270, Eng arzoni qanchadan boshlanadi? 130 so'mdan. 130 so'mdan boshlanib 280 so'mgacha, ha? Hadi yaxshi. Oldu. Hazır azma, bütüylü hazır o. Jelkemi koyup alıp жүктөп degende. Bolgarskiler qanchadan? Kapustalarcha. Soyuz. Teplitsada pişti bu. Холодильникте saqtaldı bular, he? 60 so'mdan, 160 so'mdan. Kapustalari yaxshi ekan. Mana qarasangizlar bu. Mana ke. Okey. Mına Dikan bazar. Adamlar dikkat. Assalamualaikum. Batır aka qandaysiz? Uçakta Batır aka. Niye kaçasız? Yaxshi o'zingizlar. Siz? Zapis ketdi. Qaçmang. Tak, o narjağını hazır öte alayım Murbat görsə. Qarаңызlar, tuğanlar. Adam tıkılıp ketdi. Bu жақта şaşırıklar pişilar. Murdağı bu жақтағы navesler az bu жағына жылған. Gördünüzler de. Şunda öyle. Assalamualaikum. Mana bu jagıdağı tanış qarаңызlar mana. Pomidorlar qanchadan bo'lib turadi? 150 so'mdan ekan qarаңызlar. Badırımcha? 45 so'mdan ekan qarаңызlar mana. O'ta yaxshi mana ekan. O'ta sog'lom mana. Guldir, ko'chatdir mana bu. Bozorda sog'inganlar ko'rib qo'yingizlar mana. Okey. Mana jag'liqlar. Көріп, лайк басып, комментарийге ойыңыздарды сөзсіз жазып қойыңыздар. Себебі біз дағы нелер тартыш керек, қандай қыш керек білмеймізден біз. Шо сіздердің емеңіздерге қарап, о, фазенда, люфа. Ушыл бізде да пішутам, а? Қандайсыз, қалажан? Денсаулықтарыңыз жақсы ма? Түзіксіз? Ой, бар болыңыз, Ап келдіңіз бе көчеттер? Қаншадан болып өтады көчеттері? Көчеттер 1 сомнан береді. 1 сомнан, а? Kapusta, ha? Bolgarskiy kapusta eng yaxshi. Chesnoklar qanchadan bo'ldi? Ha, yaxshi mana ekan. Ya chesnoklar sizni ujatganda bari ko'rib turib uje ko'rib. Shunday degan deb keldi buni. Bor bo'lamiz buni. Shoda? Shunday deganlar mana ejeyiz. Bo'ldi, bor bo'lamiz buni. Oy fikrlarni qoldiringizlar buni. Tag'i topal videolarda.